Thiku imwe wabici-ini Ngavana wa kaunti ya West Pokot Prof John Lonyangapuo niarutite mukaana kuri aruti wira thirikari-ini ya kaunti-ino araugite ni aingi makiria undu uria uthiite na mbere gukunderia kigina gia kaunti-ino makiria mirihire-ini ya micaara na aria magondagirira wira-ini mahota gwikora haceke. Lonyangapuo ni ahitite gutigirira uthayo wira-ini ni wahuka. Mambo ya kuja kuota njua hata saa moja jua ijamuka na wewe naota, na inamaanisha idleness iko pale. Tutafanya pia retraining, sitalaumu wafanyikazi sana. Mtu aliandikwa tu direct kutoka kwa nyumba yake na kuja ambiwa kuja kaa hapa na achafanywa retraining. No na kuri uguo Lonyangapuo ni ugite ati nimekwambika mutaratara wa guthurima uigiriki wa aria mari wabici-ini cia muingi kuona aingi ao matikinyanĩire ikiro. Oho no ugite ati aria maugumite kigina kia muingi matire na munyakamu nimekung'ethanirwo nao kiwatho. Wamesoea chakula ya wenyewe na mali ya wenyewe. Hiyo mkono tu, hata kama macho yako imefungwa, mkono nakimbia nagusa mali ya umma. Aanza kuongelesha hiyo mkono. Kuchukua mali ya watu ni tabia mbaya. Ihinda-ini riu Lonyangapuo ni anirire kuninwo gwa thabari cia nja wa bururi kuri MCAs athure. Thirikari-ini yake akiuga mbeca iria ihuthikaga thabari-ini ici ni uitangiki wa mbeca iria ciagirire gukorwo ikiguna muingi. Tutasave pesa kwanza cut off trips, na pia ile desire ya viongozi kwenda nchi kutembea Mombasa, Kisumu, conferences, tumeamua tufanye locally hapa. Ngiribotera Kameme TV, ni njitagwo Mwaura Wandung.